ngempela dala mina ngiyifela ngawo ukuthi ngakuchithela kwangayona inhloso isemhlabeni lana hawu sonke sifunda ngamaphutha hawu angifuni ungisande sizeshana ngothando lwethu asivele hlanye sikhohlwa umjolo wajole nami ngadosajolelana mama awu angicela sambe ngolayini lento esenzo ngophasi sikajabula indaba zomashiyani somele sifunde kumele umzimba uphumelele yasatshenzelwa dali awu mina ngiyazonda umjolo mina ngiyazonda umjolo namhlanje ngimpunzela yodwa angiveli inqa ngibaba khanyisa awu umjolo uyanisa mina ngiyazonda umjolo we mina ngiyazonda umjolo mina ngiyazonda umjolo ngiyazonda umjolo ngiyazonda umjolo we wangithathela umama wabantwana wangithathela ubaba wengane zami mina ngiyazonda umjolo ngiyazonda umjolo ngiyazonda umjolo we eish I know dala ukuthi ngikuzwisa ubuhlungu kangakanani yabo but now ngizwisile ubuhlungu so please singabambelana amaqhubu but sinake ngifisa ukwazi alive uMr Surprise nongamazi uzamazi but in PIC now yazi